I was saying, na yamfa the bonkrata no boso emrewo na yefa daily graphic and opaya was same labor unions ahodo enum enene woka kire aban ese wonya political will akukodro sonko ya wode beye nsese papa ama omema dwumayefo frisa dwumayefo ebede womo bede papa ene ye ka sei womo kire se adwumayefo so womo hia akatua ntomu na anya hwe kura no a wo hamu nchemu aduonu 20% de esese yetumi ede ema womo eno ne ensem a ICU empanifo ahodo womo de da TUC num nyina ka ho labor unions ahodo num ena womo kasa wa hayi enti sei enibre has camp no krani system no mo ayehye sika no so de agye na no ane agye o upon all the increments eba from market fuel everywhere asemo sika krona enti say libra ba papa enti ye kan sa de a employers na mo nhwe na sika krona o say make us so nim say ne fuel asapaja no mu anopai na mehwe pumps no na diesel ababedru 10.90 anya easy o na super. And so, and I think 9 point something. Yeah, maybe a 9.5, maybe a 9.3, maybe a 9.4. Met me about this. The number 20 and oh, okay. Baby, and you would have me a year and 2 gallons. No, obviously, only my tofu 100 gallons. Me watch it. Now I'm saying 100 gallons. 2 gallons. So now just say 100 gallons. Share David 2 gallons. Now daily guide and so NDA and pay was say Supreme Court put 2 NDC 470. I may say one more show on Cromani Subro. I'm going to join him now. What Romuntimin so dear. Let's just say Nina E-levy. A trauma packet. I voice I was 11. 11, no. Injunction there I see am to so say ade cry strategy dada and also enra koye bibio ho asam na kasa de say da ho ye beka na e-levy ehon sensem yi Ghana the crossroad meboa na no kanema pani John Dramani Mahama we gina simpie ni apaso e ka sign no kire say oh come 2024 say nkonimdie ne bedini nsa ene obetwam say 10 na daily graphic daily guide e dia base MP4 na e ka so say kwatiri kwaso obema ntoma ye ti ni din nano ye wo heya na sa man kuro ya ka kire ye say talk tax oba obetwam afa mpo de wo mo be increase ye it is high nipa kuro ye say e-levy oba obetwam a dear nature say enye na ada ye won say we scam the biggest one enti we and some MPP for so mu aya wo mo de aba eno no enti say scam say enye scam say betimi atwam say ntimi ntwam ne asam sebe na anka churches na nkomo sre nananom enkran ahemfo se ban ewo dedeyo ene hoye no ke ya esan say asori ye no de spiritual we no activities nka omu yi frimu anka ye enti womo ne nananom atwehwe nkomo ewo February num ekere senka afin ko ade nkomo entwetwe asori no emfrimu na ne aka no ye gi ani jam hall drinking spot ni ade enfu ye ni no hwe but am say nkomo twetwe no enyansi pipapa enti eno so emu nsem no na the GT Ghanaian Times any yewra afemoni ena ekasen afemoni say ye kasa ya ye kasen and I know they say Ghana ye say ye ni akoto say 60 ohm 60 you say the team yeah what the former 60 from 30 to 60 and I was say when nyina ye enema bia nkokọ koso no say social media and bibi kakra bi fans and adwuma no a ne ebom na man say tie nka na say de ha no kese mponso ne say bra bambofo ene sentrofo akobo mpuni mpu ewo bibi ho na bia bambofo atete sentrofo no ne ye asotwe nkomo obia ye nua nkasa ametwale a wonya ne ba bi ekoye wono so ebepem sabre nipa bonefo di na boyi eno so etwere ho yenya ho asem bia nkan enti niema ne bebra course no even though no mo hwe ni mu sem enka ye position na so betre de na so ba bia teko ye ne de ebiri wo mani so aye kese dodo o se tokro no so
esopa ama wono so wode ehun sem na from 30 to 60 they are no heal Anohye ebo ne ben kwa ne anohye nze ne bi ankoye enti we no ensem a o ye nua afemoni ye president GG president wode ehun sem aba betudwa na Supreme Court enra nso so de ekoso no eno nso so emun nsem no wode aba betudwa na Daily Dispatch enso so de Supreme Court ensem na enra ekoso no aba betudwa ewo ha sei ena wo ba man ye se o enra de minority no yase atwa wo mobutu bium ena sese de so won say MPP wo mo na woso ena NPP for ena woso ena wo mo abato a mo say yato constituency de wi aba region na region no asante mantem ho huru say pa yase chama wontumi na mo say ne to ye atwi amse chama wontumi to ye atwi pa afri say ode no kwaku apia koka wo ya tabiri na bofom say bom na wo just say akra say wuduru asante mantem a ground so de wontumi waye mre omse grounds waye mre pa na koka sense de wosi aye adwuma e wo grounds wo no aye hye ama wontumi pa na abato mu de tomre bia na say John asemo kan o say fear delegate one way ya na o no o ti wa be kan o ho ya de woni se wa kwawie na so eda no do na de kobo so na mum se eye ode no kwakwa koka eye na dwene se obetu wontumi pa de a o so no so omia ne twedie mu se wontumi so wontumi but o you jana na so koka so se wa ye adwuma from eye police station no mo pia wontumi abepem sabre so so wodi biye ko transfer onko ne emra metro be ma be ye bi am be ni na koka anopai mechia wa he mechia na ye ba santiment ye ba behwe ye nyina ba behwe grounds ho se de ye ka sampampa se ho no aye soft ago ama osa enti anopai nchia nkoma chairman ode no kwaku apia wan botentimia na mechia wo and as well but enti and grab that your fancy na pass your fancy yeah the Supreme Court the MPP the NDC MPP NDC the na 2022 so akwa bi